tulundag amanat, pagpasig sa laytan, ikatan o so'y magkadama. Ikatan o so'y magkadama. Kaya sunong sabat, kumadati din sanan. Anaw, misisa to kapod, iswang sambayang. Kinarahingan sundo isong kerjaan soroga, kung sikaw to nakasuwang na heti, tadaw sabat at timpo diti. Kung sikaw nagimantad panghakan no gisambot. Nakatalibaban ni head onom tadaw, on sikaw nagihay to haro kasiwatan dahay dot nakamong at iswang kay sisan dot atong sabat tabay no. Kung sikaw sa kadungno, gisambot asimbayan o kapagyampayan dahay, mantad ka sa limpunan ang gisamdat ang pupusan. Tin sa mayang na isang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tatong kumadati din sanan, puji Tuhan to nakaimpun to ko dat nakaliwat-liwat. Tumbayan ako dahara pipirad ipagilitan datid ay nakarikot taid kabaktian di tatuang nubay no dahinggo na po kinenan na kayo nakaguli kau nagidi hinawalay harakan tahit buka puasa lagi dendo. Okay, tatuang kabay no. Kung sikaw to kapag yampay to ko ikon nihab ato ko sa nang piramutan dahiti. Di bay no nga ay mati kapya nga puji Tuhan to asanong did minanahakot kasiwatan nino lain do dijih di tatuang kabay no. Ay mangunih kapya di labuk karakot tatuang kabay no nga ay matu katuntul kapya latunian di sila lagi mompatila sinding ano po mon sinding nga ay mati nga lumugad-lugad la sinding nga lumugad-lugod kadaw lo bukarak. Okay, tatuang kabay no hom isuot tulog panambarasan di agat. Akon no po kaagat to po lambusan ko nga itapurimanan ko nga agat nagid awayaan ko sendiri. Tumbayan ko dat iyo kayo kadaw nga iso ikantakan dat awayaan ipapaintalang gatuhat dat pangkuramadi ko piyo looy ka kumadati dabay no. Hingga tulo na po panambarasan dati nga momogugut tulandat. Ulam nugadi kapila dusun melanggar momogugu mai kuno padi momogugu momogugu tulandat amon pa nga mamalanggar takon tadaw kondarangan iti hari Sabat. Haro isuot harot pira ayatila iswangget buku pangintaban bilangan buk kahapodam 5 gisambot amantada ayat ke talun hapodam 2 gisambot talun hapodam 6 4 ayat
5. Okay. Antakan na po di tulun Israel hinod hila padang gurun na dapatan dilo sangulun it manimunggak suduan antakan dat hari Sabat. Jadi intangan to kana pala nga hilo payelo padang gurun. Umano po apa no kasuanggit ay tanah Kanaan. Ayat 36. Ino pa di tangawlun dat nakakitas siya di dadamot tamanimunggat suduan nadidilok patagwanga itulun di kumadi Musa iharun o insanan umat. 34. Ino pa di tulun di nga pinasuang gahirid payanan dadamot kakuaan na pa nga pa di natanto dan nunuhit man paburo kumadi siyo. 35. Boras kadi kinarahingan kumadi Musa iti napatulon iti nga man hukumay dat kapatayon. O insanan na po umat Israel nga man da kayo siya pimbigaday watu dahil sa liwan da perkemahan. Ino pa di insana no umati di nga minamagaya ti ditulun di diri sa liwan da perkemahan may no di dilok pimbigaday watu gisom misyan napatay niya gali pinaboros sa kinarahingan kumadi Musa. Tok pay kurumadit yelo. Koronob bidit yelo ay. Ay. Okay. Saya ano po dat ino pa itulun ni dinga numan tanggayay demini taguang gi Musa Harun itaguangan nagidi kagumuan ay gitan no pati tulun dat may ruba delo nga kamon no pa nga haro hinuman di siyo o indalano dit oporlu daman o dilo. Miya gal labaganda dati bo. Sakira no pod haro hit kasalan da tagayo it dati milod man iadod it ihatim ihati nga igitan to kanon do mo iturang tua. Jadi ino pun day turang tua edi nga sera na pod ay gitan to kay tulon do moy ruba daw oratian na siya haraman salasayo. Jadi Musa Harun nga kaylo na ilod haraman salasayo ka. Tuno kariko tit tango haran ni gitan dilo neni pataguango. Nga mantad ko aylo no kaylohom ano kombal kadhiti det no kataguang kanta kanidi ino padihi tulun ni dinga numandi tahan dadamot pinasuang di lokap kat ititimpu dati dondo pinasuang lokap ino padi minanahak ko kaputusan akon kay Musa akon kay Harun nga kinarahyan sendiri nuka isuang dat kitab pengintaban Podam 5 ayat 35 Podam 5 ilo na patulun nila nga hukuman mati. Numan na ditulun Israel paindalano niyo tulun di numan pa saliwano dahil saliwan numan di pimbagad watu gisambot napatay.
pengkurolot ilo bukarak ilo ngon ku ugaday lo kamu. Ay buka tuntul ko piyo bagi. Jadi iti na pohiti kitab pangintaban bilangan hapadam 5 ayat 3 hapadam 2 gisam 3 hapadam 6 nga pengkura do kau udah pengintangan nilo. O susah da mamarati ilo ko asanong. Minta lang tuy ginawa datid ay ada-adalan di ko piyo ko pengkura. Nga okitoh ta kana pod iti timpu datid iti kamoyan dot abad ke-21 dot timpu den do. Tumbayan ako dhara no pangayot dati dot ay pemusarahan karait dot kalanggar iti tulandat teka iti tadaw sabat. Iso o peraturan sera dot mengintong tokonot kitab nga lebih paguluh manati oi o ilut iso o sarita dot mongilo. Jadi ilo nalad iswanggot kitab bilangan podam 5 naimpunan dati diti numantada ayat 3 podam 2 gisam 3 podam 6 oi landi datim pengkurahi sarita. No kailah takadit harot hingga kinoyonon dahitid Malaysia hidid ino pay lori nga minamalanggar rot motosikal gisambot napatay sa ulo na tanak. Ya diri gi nakarangaw ko kantad di. Mantad ka nalanggar umbal po di tulun na kampung may na di kuruyo kay igori bari lori gisomid matoh po di nga nakaragang pingas no kolonit nauruan no bo nga ama minangilahom pengkuro kopyo ompuong aya notus to diragon nilo kamu tilo ni pagompuong dah totoo kubay no mati mangunilo dite no nga impun na po di sinding dite no ilo na di minampot di gisam di danda nga minding sinding nga po na at lagu istimewas yo. Oke, jadi intangan no po di dati lo sorita ilod iswanggat kitab bilangan podam 5 nga mila dati kamoyan dahara 2 tamodan dahiti ka kapagulo dusa-dusa di pinawonsay dit atamodon. Kumodua dusa-dusa dit tarang-tarang kat suma pobor sa kinarahingan kitab na pod karait tat it paburuan dati tinga numan retad praduga ka. Okay. Jadi may labid atarangom pengkuro magyala kamon dat dusoh dat atamodon. Kumbalay ta karga papasusunsuri hitit ayat iti aku mati nakaintang ilo nga maanto ka naging ubalay. So ang kitab bilangan podam 5 ayat ke-2 podam 2 duso di amu tamodon tinomod. Sayra no pod yo kayo no po miampait amo nomod dat ay kaindalan do iso manta di boros idi ipinaboros sa kinarahingan kumadi Musa. Hinggod o insana ni boros sa kinarahingan kumado kayo miampait pilitan di Musa mimpun dat tadaw kinarahingan do pinapatahaki boros-boros daw gisom bot tinungkusan. Ayat ke-24.
Sayra na pod ino pa nga paburuan da isaliwan da kamilaan dat umat tinomod nga moy insanan no pay umat idi nga mamares sanginan at sapi kusay di tamulok susuway ga kapurimanan kud mamaray tila tan taluhan bo. Yun dit ososo nung pakararitan na kusay nga tan taluhan ka na mga edi susuway. Ang sanan na pahit umat nga mamaray sanginan at sapi tan taluhan do omulok da panaka korban tutudan dogi somid asili tau it kain sasamod da kinarahingan miyampay nagid di korban sajian am korban curahannya miyampay pengaturan nagi sanginan na kambing gotan taluhan dat i kemandat korban penghapus dosa dia amina panday imam nga papaharad pibabasan montok ko insana na umat Israel gisombo iyalo na kanu pengampunan tu ina pay pinaburu idi nga akan katinamod iyalo na padi nga minangigit ta persembahan dilo sebagai korban dat api-apian montok ko kinarahingan nogi korban penghapus dosa di itaguangan da kinarahingan tu tinomod di pinaburu daw. Insanan na panday umat Israel nga kanu pangampunan nogi it sampiduo ipaingian da pintangan dialo tu ay tu ina pay pinaburu di tainsanan na tinarudi nga akan katinamon. Sayra na pod sangulun piya mo seduso mesti da papasambay siya kambing ka karud kiumur 100 tahun sebagai korban pamugas sa dosa. Inagi imam nga papaharad pibabasan itaguangan kinaringan montok katulun dit amin na mo da papabon sa dosa gisam iyala na po nga kanu da pengampunan mantad ko it pibabasan da pinaharad montok daw montok katulun Israel dahingga na po teka it song dong kaswayan di paingyan di pagilitan da kayo iso na hukum di kandalan kapiantok miyampay tulun da kidusa dit amon mod nga inapay tulun da papaburo da miyampay tamo dan tulun da Israel tulun da dong kaswayan inapay tulun idi nga nasilid mangumang kinarahingan man tagakod ipagilitan di tinarudilo tu isya na po nga minangintang hina umad boras sa kinarahingan nagi boras-boras daw inapay tulun di nga man punso inapay kasalahan daw nga montok di siya sendiri. Okay. Jadi nakasunsuri takanadi lahodid bilangan hapadam 5 ayat 2 hapadam 2 gisam talun hapadam miso. Jadi nakita di dati dat ila napadi hadid ayat talun hapadam 2 gisam talun hapadam 6 nga nakura tu sinuhuk kinarahingan dat mamatay itulun-tulun di sinuhod kinarahingan dat mimbigad dawatu gisam apatay tulunid di kakuaan na pa nga ina pa'y pinaburo di siya nga tinamod nakailah na nga tinumamadid minay panimunggat suduan na ila mo tidila agat tilitang Pinay ila tinamod tok mamusaraw kung matidat
o kukuroh na madadid hari Sabat na po di lahid nga may iati da timpudon do nga inapoy kaindalanon di hari Sabat nga iya didilahid pingkuroh kapto koy isay na pot ay lumanggar at hari Sabat dihukum bunuh ka iho na po iya dita kuno iya di ako na kakunoy kadimon na pot mo impiro tokonoti kalanggarat ay arait ka hari Sabat impiroh tokonot tumomod da lumanggar iti hari Sabat man na pamatidi lohodid ayat 32 gisambo 36 inapoy kalanggar tokod hukum Sabatom iho na po tasaraw ko kalanggar ko ako pakumbal kalanggar amo nomod tatap na tamodon nakasarid ay lumanggar tu na kaylo takanagya ilaminay pamuhusudon pingkura kasala kayo may pamuhusudon idi dat magansok ansakan ni magansok badagay siya di ba nga aysa na mamuhusudon na bay no puji Tuhan kagumuan na pa dati turugan po tak kapoy nga masaalan po nga itaburusat nga magyari Sabat nga kahit nagiigis to ko pingkuro madiri hoy oh haro hilod di Elda Edson idi may siya sunuday ngon inda bayar resodopon ngon inda bayar resodopon buli-buri boka wasapay paaya pada di tunggis nudid ngam-ngam na tunggis dahay bayaran dad at tutupo Sabat lah ngam haro tiso pulong it nakatanto nakanto kinorohingan do dia ilo tu iso po hari Sabat nakatanto na kinorohingan lo dia kanagisyo akon itidi ko so imoy pamuhusudon ni rio ina po ikontok idid asaro kunay panjalasan di mo sitar mo ilawat nila nga hari Jumaat mo nakungguo itong mo tamodon on kungguo harapos wang kaiso kabagal pod gisambot katalib hari Sabat ka aiso haro higyahi tuluges so dondod iharadarum haradala aragang o silo mo jadi sekiranya pod akuri na nga di minsiriba mo ina dirita silaw hirinad aragang haro poswang idihiri taragang nga norikot na timpu nud poposadia dat menuang dito nga tiso otopot kada ta na pagalimbot oyo ta na poti nakumbal at koy agis hari Sabat umay pahilad di siya ano bayar sa dapon ka kumbali mangkod aya naigis mo dihilok kaday kaling to ako tutundo SDA ako tutundian SDA moy nandang mi karuhang nga ikaruhang suhon to atutunan iya no nga atutunan uy iya amoy to atutunan ay tok ilo ima kasuang itu dadid sekiranya padadid iya dim kasuang karid iman pimbegaday watog gisam tapatay ano lakuro yan nga mimpun katud tatuong ko ba no rikot na pondat ay tulandat iti Sabat to rikotom
hari Jumaat po bobosot kalambat no ri. Hari Rabu pohon ngon nak mungguo mantan ge. Kau basan no padati nga so kurang-kurang ke 2 tung mo, 2 tung. Isay na pada ko ay so tung harap po padagang iti boluran. 200 iso tung silaw. Ay o 200 kantor di. Hari na pa kurangan no ba o buli mangudar. Jadi hari Rabu po ngon na kungguo tay ka intan ni darum mitod gesom hingga na hirita silo ka taragang kasadia. Kada man insan na induon pati lambus. Kada taon no bay nuti di tahun depan nga iyo di takoy pati lambusan no dati ay kasadia tokon ay sebelum hari Sabat. Dam iyo di bodagi ako piyo po. Iyo di bodagi ridman ko piyo. Okon no ko ilo ges. Nupo ngakan-ngakan. Itipia terasuk dati. Hinggo no dihi ayon ni di. Mo giyahaw no gidi di ayon. Hinggo no ayon ni di. Hilo no. O hilo di siyo. Suang ko dihiri bilik siyo nga. Mongi sistemod. Mongi sistemod. Dagi siya yaw. Monorikan di daw panampakay. Oh. Ay man ko piyo. Lumisaw inan. Oloy dano ko. Kahatas kopong ay siyo. Iya nakago. Ilo poda gyalo nga ika ni ha poda ngay nakasadya eri bohi. Nga ilo no matilot man podi kapiyo hom tamodon ta kamoti diri hoy. Karajan itamodon. Ilo monorikan panampakay nga kaniha poda nga milohi. Iri na kakuan dat kalambatin na may sambayang. Iho no pohom iso no pakakuan ko manampakay dit. Tutunan da otorika bo. Kakuan no pa nga hari Sabat nga harti kapurimanan dat monorika kada nga kasala. Opurimanan osoronwid ay patut to ikon niha bodati man ka. Jadi mengilag kon dit kapurimanan dat yun di. Mamakai kan edit tagal leman tari kawo. Oh, iya nanda diri wa. Nga ay mahantak ano pa yung monopot mimpunot tatuang ubay no om iti sabat-sabat orikot nga ilo na padaan da tamodonom takadadi pa indalanon. Teko na napongo ta kana dit po nakarikatot po narikatot tadaw Sabat. Mangilat dari gini binulang ki Elda Edson ki nga nakumbal ka ito kay lakat dia digi. Ay tapoti mati oy. Kasuabon hari Sabat nga mamurus-murus begini di binulang. Mana gini kiwi na buruson gini gata iya itay ay alapo saway binulang. Nah. Memang iya diri. Iyo nga iyo di ako nga puji Tuhan tu ino pagyadiri ko tan mo sambayang kodondo nga mangidul kasut bo. Jadi memakai kesalipar nggak boleh. Iri kelebihan di gereja mengiduk kasut te semua. Tu kopia memakai kasut nga osanongi gi salipar-salipar no po karikat gya diri gereja idon pailihon. Iri kelebihan nga kan mati keborosan ku kau pun do mangilat ta kasuti mangiduk kasut te semua gereja gi. Nga iri iso kelebihan di gereja mengiduk kasut.
Iya dit takoy perlu mangila ta kasut tu pakaian na gisom karikat hirid saliwan na gereja. Jadi ilo nga tomodon mo tilo gi ilot kasut binulang mangilat. Wo kono poralan na mangila gila tiolo nga ay nakatantu ko haro iso kasut tokod iri ni gunoon to kamoy sambayang. Jadi hari Sabat na pakayon no. Isa Sabat, dua Sabat, o nga talo Sabat ay umurangan tu kaguli mo sambayang pasuangan dahil payan nakasut tay ko omitanan da ko idoho di live tu patamo ni kutak papisuang-suangan na hirik kutak. Kahit sumambayang sumuang karita langkasan ko kasut pasuangan hirik kutak gantian dat ay kasut to suway antakan na mamagari baro karita. Karikat iwalay popyon. Uy, gisambod o ngayon sambulan nga ay asimbanan at kinilat mo. Nga sa kira no pod iri kasut dati mo'y karaja, iri kasut mimpanaw, iri kasut mo'y sambayang tatap na kilaton. Wah. Jadi mingkuro nakilat na kasut. Kilatan pa katudit tatuang ubay no. Kilatan pa katudit tatuang ubay no. Man-mantad tarikaw orasok tay kahari mo na rikadon dati sambil lumakin na ngawgi. Ay tumaubat ako na tihoy. Kamundat Sabat tapon ori ko tom kasimban na di nga mandati pendalanad ilo pya sarokoro-koro. Ilo nagimati sarokoro-koro lot mumunsay dati obas to konon do. Iyan dadit nando kasala. Okay. Iso na po harohi kumbala manguhot. O buli kad Facebook ka hari Sabat ka. Pengkuro. Tay kabayan no padi nga nakamaju o gumo. O buli ka Facebook hari Sabat. O buli kad Instagram. O buli ka TikTok. Mintang ka TikTok. Idohon nombalan. Kandi mo nopot. Iso na pohot ay mintalang tay ko awayaan to kondolo nga iti obas. Obas mo tiri. Obas kono pondo nga napondo hit. Okay, niagala TikTok. Obas kono pondo di nga timpunan ini rohani. Nga marad-ralad-ralad. Facebook nga iya diwo. Timpunan po mintang to kono live bot Hope Media Sabah ko Asia Tenggara. Lain mala sala mo diri nga opuri manan pa dati nga kasala. Ujung-ujung nga tayangan indo intano nga iya di nanda harot kapuri manan poin sala. Hiri hilo. Harit muhot tot pengkuran di kumarajad hari Sabat ka. Nuno karaja kamuhot. Pakaraja rumah sakit. Buli borid dong kesehatan mo. Buli borid dong kesehatan mo ka. Pengkuran rited deh. Man, po kebajikan ka. Adi boros kapiyam pa iti no nga ay haratulon namin na nalipon daho. Jadi panalipon na siyam. Iya kahisipid. Iya kahisipid. Si penuh memensekarita. Makan bakas mo milen na manguhup tomod lah.
Nakuroh kangku naraga korita ku hitid lebih kurang go podom 5 menit lah mantan dino ka. Jadi pengkuro dino kangku irin po nga di lebih kurang pukul 7.22. Ay say matundo mo'y panakautid pailihon kuno po di talun-alun kasyo. Nga ay, susah momora sini kawan det susah ti jalan basar boh kangkos yo. Teleponan pa katoy tambalot lah. Tadi ko kasyo. Nadi alaid nga ponalipon kagoy siyo. Somo ko kunod rumikat hinod dia kasyo. Hinggo kotih ka. Ay, monopot hindi ko pesyo kaginaho ko. Nga hari Sabat. Ba andada no pakatudah pada minit lah kako. Sairan no korikot. Ginayat di dia lekorita tu adi apa sih? Nga sera rumikat hitid walay arahat gay siri simpangan. Adi kata kadi karitan. Awanza kay minamagayat di. Aya, kata kadoy kadit mo magayat. Bah, may ku gayato. May ku gayato nga hari Sabat di madi. Hari Sabat di bayno hoy ting kurwani lo gayatan kamu. Nga kebajikan man, petik kebajikan. Boleh berbuat baik pada hari Sabat kagiadi kas iri nakasani papiso soryon boh. Gayato kuno orikat hirid pinarikatan. Kemudian det pangkaton bon dari suab boh. Saya dah kau minanulung gatulun angkat tangan tokonon doh. Nga iti nepot iti karaja-karajad sorokorokorod kemudian to kepiak kebajikan nga inapohit kaboling kahangan dok mintalang di tampinay nga ilo na mangubas dati ubas to komotin di miya galidit ilo mangintang takalat ilo media masa boh ilo handphone mintang tokod Facebook, YouTube, dan rohani timpunan. Nga rumah ladat lain. Iri mati masalah deh. Mintang takonod TV. Boleh ka mintang TV di hari Sabat kan di tanak. Boleh bonde binatang-binatang boh. Mana pa binatang-binatang boh kadi molohing. Animal Planet ko, Discovery ko ka. Wah, nanti binatang-binatang yung tangan. Hari mah iklan gitu. Hari nga iklan gadi wah. Nanti binatang nga suang talun nga. Boleh ka mintang tayangan nga. Nuno tayangan. Tayangan dot imonulung ga tulun ka. Manguhup patulun ka. Agum iga tayangan pasal molohing, pasal lokoposyon. Nga katumbaya ay nad irinit. Giso mindad obas mo tindor kapuriman ka nga yadit nanda pa yung sala pa yung sala tapurimanan no yad iri masalah di mo iti kadaut iti pelayanan kadati nga iri ni mintal ngidid obas to konondo nga yad ando kasalad apurimanan dati tumbaya ay ko no. Umbal ko pagi may uhat ti nga kadi manginsok. Umbal ko pagi may uhat ti kanud kating ko dokumara jad hari Sabat. Ila piya kakitangan kesehatan mo.
uhotan to ko aku kuradia tapurimanan ko marajad hari Sabat ka. Timpunan na rin susah ginahon no. Asaru kano pondo nga miagalidit ay so not harop ya kan to purimanan nga yun din no irni kamon kud no bas. No bas kono di. Harap yan do peluang ka mo'y sambayang kano mo'y sambayang tu aya aku yan aku hoy ka. Hari Sabatin do nga ano ka mo'y sambayang. Iya di bari boh. Iri. Jadi ino pa dihi tindakan-tindakan dati sa rokoro-koro dat antakan hari Sabat nga momonsed iyati no pa nga aubas. Sigo kada ino pandahit kalanggar pia di hari Sabat nga iya dit pota-potan dati ay obulitit ti boh ka. Tay nga buli mo papaydok kambing gat aburun sa tahiri tarobong. Hinongay nandohit mandatid panumpalid. Suway matiri tampinad ino pahit ipanginginsok maditi. Ino pahit gumu natuhot at arait ka hari Sabat nga kadang-kadang nagid ino pa'y paguhatan datid di nga anuan datid iso oralan dat popot-popot iyati na po nga kalanggar di hari Sabat. Nga kalanggar man tapot kapya. Nga ino pa'y paguhatan datid payungkuran dat iyati ka nga manuh tokod popoyloh dat magihum tokod panumpalid alasan dat iyati na po nga kasala. Nga kasala ta kayo mah. Ilo na ikamoyan kud man pa di lahodid bilangan podam 5 ayat 35 ay kuno kay lampiro tako pa kalulus iti iho nga ako'y magakon no kalulus. Pila ay tapat kapi okay. Ay nakurah tu gisam mo do iyati na po nga sanging pasih to kay no hukuman dat ay timbigadan no ato gisam mo apatay iti nakapiatit lisi da kinarahingan kasiwatan da tahakon da kinarahingan kumadati intobon no dati impiro to kono nakalanggar iti tadaw Sabat tulandat nga gisam mo doon nga paimpasi to ko po. Amen. Iti ni paluang iti ni kasiwatan da tinahak ko kinarahingan kumadati. Impiro to kono may popolon da suduon da antakan hari Sabat tunggis. Nga anuan to ka kinarahingan dat kasiwatan dat popowonsoy popowndarin dit kalomokon. Hingga hikaboboyuhon natin it sumapo boro sa kinarahingan ikagugu da boro sa kinarahingan na tamodon dati iti na kasiwatan dat tinahak ka kinarahingan kumadati. Ako'y mo boro sa ay ako'y kalanggang iti watid hukum umban bato sampai mati takan na dati kira ilo pakasari at ay hukuman dat man patahako. Nga monopot pagi madadi. Yolo no padadi ko pia hukuman nam tok. Monopot pagi dadi ko pia titulun dat man ko pia gi. Yo nga ako no apahay-pahay manano dat hari Sabat dat. Yolo ko pia hot hukuman nga irih na gid no basta ko ditid. No basta ko na din di apoy sala di. Isa kaguhot kapagalan dat ay moid oratian dati lakomon dat obas mubas. Miagal ko iti papatambori nomos. Sira na pod magindalang toko mga kando tua-tua teka iwalay pia inatado walay mga kandot kuachi potoy
nga ino pa'y kulit patamon dati. Teko sira do kakan. Ngam. Tok. Inggone kayu balak pa. Kayu balak. Nama mara kayu balak. Basan iti kayu balak tipuan atarom tumod gya ba karahad ilodid montis. Manginsiat do. No kuro manginsiat tu kayaan namang kuhay ka manginsiat. Kayu manginsiat patamon iti. Kayu iti. Rumamok patamon. Tamon nandun di karuhang. Kada patamo. Baing kurah piyari na mos no nga kada na patamon isaliwan na karita. Parumunan na po din no gakod gangko. Ihiritulokon. Kayu bay ni. Kayu bay ni ka. Kaubasan mo titid. Kayu bay ni masra alam. Atau pati masra alam ina nga. Akon kayo na masaalan na inatabiat. So uroh pia kinoro o pinting ubasan no papatam insan tadaw ipianda hiri na mos nga patamon yad di bori bo sakirad oray tanda ti o panagi dadah lah ikapagalan na suway kagumuan akon ka insanan kagumuan di pandangan punan iti manigup manigup ko mumbahalid dit suway ko iri nga kagumuan no po nga manigup ka sa limpunan nga maginom di mati ay sa maginom kam gisami sangka kanan na ay toy ko ang talubutul ay so timpunan may kuro man po tambah darah bo man po tambah darah bo santim no po ka man pakatod noride man pakatundod papalasot tinandot asagit ti saliwan ti usad insan iri may mangubas suway tadaw duwa nanda tius suway tadaw kahit na disantin di na ngaylo iti kagugu tay ko gumugu tumomod tokod lumanggar iti tulandat nga di hiri kaubasan no po nga itsaroko-roko at kumbalan muli mo ti bo ka aubas ando nga miagalo dit ay sa ito mo din dalo kamundot iti hari sabat jadi tok ilo na matila paruluh dati man simban na ilo patilang busat toko doho na pag ginawon na kakita lahodid iti ayat tatong bay na nga guluh na paminintalang iginaw ko nga tokoy ada-adalan ni kapiyo ka ada-adalan kako dahiti nakurato kumankod ada-adalan minanimong siya suduon kuman pa nga man pagonsok mangandat pagonsok isay na koy lod loso ni tanganak ikaruhang itadaw kanihab akantay siya nakasiwat dami ni pakisuduon isay na koy la sinumakit siya di kanihab di bo di doon nasarol sa iran nakakito ilat ayat na tatong bay no kumbala ko hindi laid dat pakaraja istetiri mo uli na di nga kain pag kumaraja nga kulima sa depon
Jadi bobos no pianda di asikap ko kauli nga pukulanam kapanaw ko nagi tumunuang suang pagendo. Osadu nagi pagalayan tu harahat mo diralan o kon pundad alamaw nga osadu pagalayan. Korikot hiri kakadayan pukul 7 na di dongotuong hari Sabat. Tok ngam pundad antakan pedi nga ay sa pemas. Pasagalay pati tura sa nimpanaw ko bila kakadayan hari Sabat o kita tulun. Dondo no po nga milo-milo pa to mamakai dia mas til lagi. Mamakai tupi o mas ay atutunan ko piyan. Oh, kita no na tambalot atutunan nun hari Sabat nga. Ngam hiri kaday. Kari kata ko diri kaday nga. Ko piruba na di masitar. Iyo masitar nga minay diri kaday nga no kadi siya aya. Oyo no po natuangan. Oyo no po natuangan kan di masitar natuangan kedua hibugarit di mo. Nga ino po gay kantakan di diri di nga ilo ni komoyan ko ay ada lan di ko pielo kata soro ko. To intangan no pagyahi dahot tindalanan nga pukul 5 muli, pukulan na mamanaw. Lebih kurang senda karikot tagi diri kaday. Kanu naginda momoli-moli. Iya deh. Karikot tahiri nga kopi anda di masitar. Oh iya napon natuangan kan di masitar. Ah iya. Oh iya napadari dihukum bunuh iki. Oke. Nga sorohon na dati dot inapay minanahak kahukuman nila nga akon kay imusa akon kay haru na minamutus kinarahingan sendiri. Magakun to kay adil lo kinarahingan. Hali piad ka datim ada lan di kapiat tilo oy ka. Nga intangan no polo tindalanon diolo no polo hilo po padang gurun. Komon no pohom lobi po nokoilo lobi po ko nokokito hila tulun dat ay salinay dat labid apat na hopo da tao na momogompid hari Sabat hila padang gurun. Sigog ka na gidim ong ipamuhod tudbuan hari Sabat. Labi na apat na hopo da tao na momogompid dit hari Sabat. Kailo na siya pongaturan dit karay tatulandat. Nga antakan na po lang minamalanggar siya. Jadi ako ninangku ko iso ikasalaan da tagayo. Tu no kailo na guys siya. Okay? Jadi kinarahingan sendiri o minanahakot hukuman muntok itulun. Yati pero na taon to kan kailo arait ka hari Sabat. Tok kada di gisombot ngam di kalanggar to kolot tulandat nga hiri na nari kati hukuman dati. Iri na mati ikatampura si diri ki. Miagali sarita di sa ulo na tambalot ay mamanaw may karaja. Ay sigog kadid o si Jinit tidantakan iti hari Sabat nga ampay-ampay. Ampay-ampay na tid. Ay so nakanta kaselamatan iti kasyo. Nagidi nailan nga oyo taka no pati modosih to ko bo. Kamu no po hingga no po asunduran dati umbalan na dad monotos dad popondar di milo-milo. Nakoila iset atay kahukuwa kinarahingan no kita kasuwayanan di pinaindalan da sa ninaro dilad minagiduman tada masir no pila pa karahat no pangay no kita pimpikaw nakaakan pumangku pimpikaw mo ni kita daw mga kandero timana indama kam minamagugud tulandat hingga padita tatap na numan na kinarahingan hukumay yati piya ba nga iya di bo ita nga pangkukurita nga sigo-sigo
Pero nalinay peraturan sikul paingka hari lumanggar. Ay nako ay hiti ginawa dati. Sandulu bulid anaro ka. Antakan no perhimpunan hari kasari tanaro sandulu. Taburu sehari pengawas sa papaido. Paido ni di pengawas. Iya pikir-kira iya din na bono kailo na nga lumanggar. Isaida ko na ko nga dila Jerusalem. Dia. Hingga ni Elda Andrew hindi tatuang kubahin na to na ko nga Jerusalem. Ina ko kito do bukti dat ayat atarang. Dat atapot kapia di Yesus na po nga nakori kat ti pamagunan nakapapak dahil kayo salip na patay. Diri ni ikaw man kud oy. Iyo kayo na pa'y nako ngayon nakakita bukti nyata kapia tiada maaf. Tiada maaf no kamuratag no kako pag kamuratag no po tiada maaf no to nakakita ko na bukti it tapat kapia daharahi kayo nun. Ndam oyo ta no po tiada maaf itid harin dalo kitabo pangintangan mo. Tapat kapia. Kani ka ko ngay po Jerusalem mo tiada maaf no. Oyo ta no po tiada maaf iti. Jadi ina pa dihit pinatudok ko kinarahingan dahiti nga no kailo karati nga tumomod am ilo na matilad tokay. Ikomon tokod tinomod no bagyalo bogi tapot kapiyo. Kailo takay nga tumomod am ilo iyati sandiri itulon sa pitulon ipiyahit ihal-hal ko basanan kailo na itulon nga tumomod nga tok ay hitan to kanu motigyahoy ay hitan to ko kito. Haropaking ko kusung paingandad ko no monoginol ko na sumuang ngoyo ka ahaway ingkuro tagod ka kamo otogod otogod di matigi itulun nga kailo na iya manda di paking kahiri nga sumuang kanagi saguloy siyo ay otogod ta kanu matigyahoy tiya digi. Jadi ilo na pwede tulun dat ay numan di lolo igita tinumagwang musam iharun nga memanggot ako daw no ilo bo karas kepala na siyo tinumomod na sumaliwan antakan na hari sabat damoy panimong no kadila do pipirohot ay patangga kayo putut na hayuti boy itine tapot ay sumap dot kinarahingan. No kali kinarahingan di. Man tadi did isya no po nga menghina do boros kinarahingan tinumanod mandi siyo pugaso de ipagilitan do kayo. Patanggungan kumadi siyo sendiri ikasalahan daw. Iho nga kuno gumuno boros at right katulandat. Tapot kapyo. Oyo takano potid gumuot ay kinoratuan dati right ka hari sabat. O gumuo pelanggaran dati itomodon dati oy lan takopya nga tumomod to kay nga puji Tuhan tu haro kasari po kasiwatan dat takon kinorhingan kumadati. Dot popondari dit ay kaubasanan dati kalanggar hari sabat.
mentakid dit harap pa kasarit masalah dot umaraja da hari Sabat nga tilambus ta kasarit mangilod iswa nga sambayang iyo kayo kadaw nga kada da makisambayang po sumambayang gya kadaw sendiri dat ay makianod panghupan da kinarahingan dat sumaliwan mantad dit kaboling kahangan dat tulandat paingka nagi pason kumadit ay sa masaala mo magampid hari Sabat puji Tuhan to ay sa masaal ay sa kaboling kahangan do kayo nga suway bagi hari tampinay asam putol kuman kuno pod asam putol nga ina pa ihar masaalah dat ay mundor ang hari Sabat langadon no yolo dat koidu matadidit masalah tiko kaboling kahangan dat har masaalad kondorong hari Sabat langadon nga inagi mayaw kayaw ay soot kantob bot hari Sabat ay soot kayimbayat mo'y kasambayang nga ay so mogodu karaja nga ay so angay kumaraja hari Sabat akaul akaul nagimatid mamagampit hari Sabat kobasan na tirdi jadi mengirad iharot boing kahangan datulan dati ko it aiso nga umbalay to kono menimbani ti kobasanan dati moy dah dat iti nepot tulandat iti hari Sabat nga ay haroday kagayaan da ginawa dati dat misampurud iswang dat kaisisan da sumambayang doho na pod imani-mana nom iri nada. Jadi pagangatan na padilo nga ay mahito ko no umbalay mangiwago harohit ginaw datid papasimban datid kapurimanan paindalanon datid moed itinupot tadaw kondarangan nga tapot kapiyad iso it korohyan dati piandadan dati kaidu to kamantadet nununupot ay kantakan na pumagunan isiso dahot kogoyoon do ginawa dati isiso kadawhot tadaw dot hinggod kanu tokod rumah po kumakinorohingan mayat pitimungan na sumambayang. Puji Tuhan hara kasiwatan dati impunan to kanon dadat Sabat tebay no nga impunan to kanon da Sabat tarikot umbalahan di may pangyo gitunggis may pangyo gitunggis itong rasok nga atarika na ngayon pakarikot at hari Jumaat itong kasut nga ang wakilat na ngayon igunaan na may sambayang man kada ping hali-hali man no pohit sarokoro akoro bugari tedi bo may pamaguyod ditong guys akoro iga hali ditedi manarikatit panampakay hari Sabat iya dadit aga ani nga umbalan dot okon hari Sabat iso kago masalah iti kongonduan ay 10 si tangan dia iso kago masalah nga iti kongonduan hari Sabat tagi nga magi ayon-ayon nagi tabuk ay iri kago bo mogalisud pandad di mantutudot mangayon da tabuk hari Sabat ti kongonduan umbalan itu mulu datang kung isang bayang nga no kagad di kobasanan da tangolo ni di kani ko ratu pisin no isang bayang iri nakakuaan dat harati kamon dat kesederhanaan piahat kaindalan datid antakan dat hari Sabat may sambayang ay tagal dat
Iya po dit may kawin at pamikap-mikap ko pa yung kurang eh. Nga tok itulah keyakinan kan yung matigal na kongon duan nilod ngon na tambor sa atyad digi. Bah, kalimpupusan may na dati parisawa ginaw dati sandiri mangintong hari nangkud iati no po nga hari ko boboyuhon dati damya galidi serat ore tanat hari sabat teko nunu na pahiponan tudukan da kinarahingan da suway. Lisi da kinarahingan nakatahak kumadati nga sorohon na dati dat iswanggat lisih da kinarahingan idi haroh matiot hukuman montaki ditulun-tulun dat sumap idi boros-boros daw. Jadi ay agat tilo sakiranod ay miampaid agan asiri baginawo makiano takod panguhupan da kinarahingan mo'y ilo na pot kaubasanan dati right ko kabalingkahangan da tulandat nga atalibambanan dati miantok dot karohyan da kinarahingan. Ulino, Ano misis at akad isong samayan? Kinarhingan isong kerajaan sorga kung sikaw dat tatuang diti sawatiti insan po dot nakaimpuke ti panam gumu inaway andahay karay tadaw kaundarangan gumu nagiit apuriman andahay dat suma pila boras-boras no labi pandad muntakat ay tadaw sabat. Tatuang nubay na insan po dat sumambayang ihay muntak ikaw malutan dahay da harot kabalingkahangan da mundorang hari sabat pensuang nagid iswang gat karaja diolo may nilo anuay dat ay may kaidu ilo manta di kabalingkahangan idi tumbay na haron na paralano dat papaidu diolo papapurimon diolo da kasimbayanon dat ay mumagampi da tadaw sabat. Amping ka nagihay di ay suot kontabon dat mangigititi tadaw sabat rumikot ta iswang wala sambayang nga moy dad patilambu sa ginaw dahay langadon kongoy kasari da damot at asimbayan pakasari kapurimanan dahay nakaray ay kaundarangan tulandat. Tuhan kung sikaw nagi mantadot lisino gisambot timpo dondo halipiad asaru ihaid katangkid man tadi di panudukan no nga har kasari swat naptahan no kumadahay adahay rurubaton hingga mumbal nande haid popondari sontobit ay apatut teman dahay pendalano. Kung sikaw nagitatong nabay no tamangan wihay kisang suwab po sige hayom kanoy hay dat ay may ampay da kabaktian sa bata hingga no po may ampay dat kalidasan dat tinanuman patako. Tinasambayang lahi sa Tuhan Yesus. Amen. Baham ingka no kapagampayan natin tatong nabay no. Hinakaw po sanong tadaw sabat o sanong
Dumoy sambayang got sabat suab. Hinggoh na po rikotan dati. Moy dadat pasimbayan pagindalanon. Kapiruba to ko kago dot harin do kapoilan. Kami agali kasuti mo tatuang gaswaboy. Bahin ako po. Kapiruba to ko sayra kapisolot.